Kanega nalarinews. Idon ban walan sapi, egi kato ganigi kubol badon kam, jonga tayo. Ka Southwest Khasi Hill District Swimming Association hak kamit jongka lifeway terik haswaban Pdiang ya Snem Thymmai Snem arajar arfoi kala Pynlong ya Jingi kaba Mynmiet hakawa pot umnau kane kedai kasin kaba ningkong bakum ka association kanyo ban Pynlong ya Jingi hakapor Mynmiet om ba kedai Jing yakop ne ka competition Henry nak benta ka koj ka khia swimming session habang nila yakran step ba nayo yang coach yang ni for umnau ada di metang ni rai lu on Pynlong kan ka kajing rake na kajing Pdiang jungi ni Snem ajar koi te kajing Iajngi ko malek lam kiwei ki district ki port radep tinggi ni persang kali di kesin ke Kong bat kajing mut kajing ham ngilek kan long ndai ba ong bangin yakop ni ben compete bana ba no ndai kalong bangin long gibre stay fit stay healthy pat kan dikri kalat jungi bangila khodru ya barak ki membagi banuan ini por kepang epi ki press ki berada lang bang ngim ta ni usni kalau gaji kebandingi bat kanile se kadi gaji sedang bat hadina bu kan kamlong no man ka Snem bat se don ki we per ki program pi wangingin le haman ba ngirake ka Snem go Thymmai hakane ka bang ka midnight program go jungi midnight swimming kumbale ki we per ki seng hati we pagi cakah di hakane forum ta kum kadak jong kajing Pdiang jungi gani Snem in Pynlong da kajing ya jungi lot barak kat kino ki ba ki member ki ba dan kino nu ku apa ni sementa hakane ka program ka jungi kadak jong kajing rakhe jungi gani Snem arajar puai bat bangin kiro sedien ni ka Snem arajar apau ngi out kik da ka Southwest Khasi Hill District Swimming Association bat ki member bat ki press bat barak ki badan ni por you welcome you Snem arajar apwe da kajing art kiu kek apa susah pun bambia biasakan deh Sekretari presiden ni. Presiden sekretari. Dan saya